Bidasubirwaho rero Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo atanze ubutumwa bukomeye cyane kuri Perezida Paul Kagame ndetse ibihano yari yapanze gusabira igihugu cy'u Rwanda arabihagaritse asaba Perezida ko yakura ingabo ze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ijambo tugiye kubagezaho Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavugiye i Buruseli mu Bubiligi mu nama ikomeye cyane ya Gateway Forum yari irimo Perezida Paul Kagame ndetse n'abandi bakuru b'ibihugu batandukanye. Iyi nama ya Global Gateway Forum 2025 ikaba yarimo Perezida Paul Kagame, Tshisekedi, Ramaphosa ndetse n'abandi ba perezida batandukanye ku rwego rw'isi. Perezida Tshisekedi rero akaba atari iminwa yabwiye Perezida Paul Kagame amagambo akomeye by'umwihariko ku bijyanye n'umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze byinshi ariko tugiye kugaruka ku ijambo yavuze ku bijyanye n'umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Twise cyane rero. Excellences, mesdames et messieurs, aucun développement durable ne peut s'enraciner sans stabilité. N'amajyambere arambye ashobora gushinga imizi hatari amahoro n'umutekano. Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abaturage bacu bari mu kaga k'iterabwoba rikorerwa igihugu cyacu. Rikorwa n'imitwe y'iterabwoba ishyigikiwe bikomeye n'igihugu cy'igituranye mu buryo bunyuranyije n'amategeko mpuzamahanga bugahungabanya ubusugire n'ubwigenge bw'igihugu cyacu. Reka magarikira ahangaha mvuge kuri iki kibazo. Mon discours avait prévu un plaidoyer et un appel à des sanctions contre ce pays. Vous avez deviné de qui il s'agit. Mu ijambo ryanjye nari nateguye gusaba ko hashyirwaho ibihano bikomeye kuri icyo gihugu, ndetse murabizi neza uwo mvuga. Ariko kubera ko nabonye Perezida w'u Rwanda kuko ari we mvuga, ndagira ngo bihamiriza imbere y'abitabiriye hano iyi nama ndetse n'imbere y'isi yose muri rusange itwumva binyuze ku mbuga nkoranyambaga, kugira ngo nange ubutumwa bwo kunga no gusaba ko duhagarika iyi mirwano. Nyakubahwa Perezida, urabizi neza kuva natorwa muri 2019 ku nshuro ya mbere nagiye gusura abaturanyi bacu bose 9 by'umwihariko u Rwanda n'Ubugande, ibihugu twari dufitanye umwuka mubi, kugira ngo mbasabe gukorana kwegeranya abaturage bacu n'imiryango yabo mu nyungu z'iterambere n'imibereho myiza yabo. Na rimwe nigeze ngaragaza imyitwarire y'intambara cyangwa y'ubushotoranyi ku Rwanda, ku Bugande cyangwa ku bindi bihugu duturanye 9. Ariko uyu munsi turi mu bihe nk'ibi. Twebwe twembi nitwe bonyine dushobora guhagarika imirwano. Ndabivuga mamya imbere ya Perezida Joao Lourenço uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Nkaba nshimira by'umwihariko uruhare rwe mu gukemura iki kibazo, kandi nk'uko mubizi yagerageje kugikemura, hafi kugikemura burundu. Ariko n'iby'agahinda kubona ko mutitabiriye iyo nama. Nta mpamvu n'imwe yumvikana kugeza n'ubu sinigeze nyimenya, kandi twari tugeze hafi ku rugero rwa 90% rwo gusubiza amahoro arambye mu karere kacu. Ariko ntabwo rirarenga ngo dukosore bitagenda neza. Niyo mpamvu mfata uyu muryango n'isi yose ibinyuzeho kugira ngo mbe umuhamya w'ibimvuga. Nyakubahwa Perezida, nakuzaniye ubutumwa bwo kunga no kugira ngo dukore amahoro y'abanyembaraga. Ibyo bisaba ko waha amabwiriza ingabo za M23 zishyigikiwe n'igihugu cyawe kugira ngo zihagarike imirwano imaze guhitana ubuzima bw'abantu benshi cyane. Abacu bapfuye barabarirwa mu bihumbi byinshi imyaka myinshi ishize. Amateka azaducira urubanza. Igihe kirageze cyo guhagarika intambara, tugahindura, tugashaka amahoro n'iterambere. Ndashimira Perezida Cyril Ramaphosa waje kudushyigikira, atigeze atinda kohereza ingabo ze, kandi bamwe mu basirikare be baguye ku rugamba. Ibyo bituma tuba mu bushuti burambye ku bihugu bya Afurika y'Epfo, kimwe n'ibihugu by'inshuti bya Tanzania na Malawi byatanze ingabo zabyo. Ariko ntekereza ko uyu munsi Afurika ikeneye gukomeza indi nzira. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame, kandi dufite ubushobozi bwo kubikora. Dufate gusa ubutwari bwo kurebana mu maso, tuvuga ibitagenda, hanyuma dufate ibyemezo byiza ku nyungu z'abaturage bacu.
bityo rero icyifuzo nari nateguye cyo gusaba ko hashyirwaho ibihano ndahitamo kugihagarika by'agateganyo, ntegereje igisubizo cya Perezida Kagame. Kandi hano mu cyumba mbona n'intumwa ya Perezida Donald Trump nshimira uruhare rwe mu gukemura ibibazo igihugu cyanjye kirimo, kimwe n'inshuti n'abavandimwe bo muri Qatar hamwe n'umwami wabo nawe wagize uruhare muri ibi bikorwa. Ndashimira kandi umuryango wa Afurika yunze ubumwe uhagarariwe na Perezida Faure Nyasimbe washyizweho na Perezida Lorenzo uyoboye ubu umuryango wa Afurika yunze ubumwe nawe uri mu bashyigikira iki gikorwa. Ntekereza ko ubu butumwa ari icyemezo gihamya ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atari igihugu gishaka intambara, ahubwo gishaka amahoro nyayo azazana ituze n'iterambere muri aka karere kari ku meza kandi meza cyane ku isi yose, ariko karere k'ibiyaga binini, Region de Grand Lac. Nizeye ko iri jambo rizumvwa na Perezida Kagame kandi ndamubwira ko niteguye kuganira kuri iki kibazo. Par le président Kagame, et je lui dis ma disponibilité à discuter de cette situation. Excellences, Mesdames et Messieurs, excusez-moi cette digression, je reviens dans mon discours. Aha Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akaba yiseguye ku bari bitabiriye inama, kuba avanze ibintu akavuga ibijyanye na politiki mu gihe bari muri gahunda z'ubukungu. Ibi rero byatumye abantu benshi bahita bibaza ku kuba Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wari wararahiye katazigera na rimwe yongera guhuza amaso na Perezida Paul Kagame keretse mu ijuru, niba koko yabageze ku rwego rwo kwinginga Perezida Paul Kagame ngo ategeka ingabo za M23 kureka gukomeza intambara. Ibi rero nk'uko tubigarutseho, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yabivuze ubwo yasabaga Perezida Paul Kagame gutera ingabo z'umutwe wa M23 kureka gukomeza intambara nyuma yo kubona ko atazigera ashobora intambara. Gusa Tshisekedi si rimwe si kabiri akoze ibi, ariko yagera mu gihugu cye akihinduka. Tshisekedi rero yabisabiye i Buruseli mu Bubiligi, aho we na Perezida Paul Kagame bari bitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu yiga uko isi yarushaho kwegerana no gukemura ibibazo bitandukanye bishingiye ku bukungu. Iyi nama yabaye mu gihe hashize imyaka hafi 4 ingabo za leta ya Kongo zihanganye na mu ntambara n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa kiriya gihugu. Kinshasa ishinja u Rwanda kuba ari rwo ruha ubufasha uriya mutwe kuri ubu ugenzura ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko imijyi ya Goma na Bukavu. Gusa u Rwanda rwo inshuro nyinshi rwakunze guhakana gufasha uriya mutwe. Tshisekedi ubwo yagezaga ijambo ku bitabiriye iyi nama izwi nka Global Forum 2025 yavuze ko kuva yaza ku butegetsi atigeze na rimwe agaragaza imyitwarire yo kuba yajya mu ntambara n'u Rwanda, Uganda cyangwa undi muturanyi uwo ari we wese mu icyenda igihugu cye gifite, nubwo inshuro zirenze imwe yumvikanye avuga ko azatera u Rwanda. Paul Kagame ko uyu munsi ati turi muri ibi bibazo, ariko nitwe babiri twenyine dushobora guhagarika iri tutumba ry'umwuka mubi cyangwa iyi ntambara. Ngira ngo rero nk'uko mu byiyumvira, Perezida Tshisekedi yunzemo ko gahunda yo gukomeza gusabira u Rwanda ibihano yari afite ayihagaritse kugeza igihe azabonera igisubizo cya Perezida Paul Kagame. Ni ibintu bitunguranye rero kuba Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakongera akifata mu gatuza akavuga asaba imbabazi Perezida Paul Kagame. Ni ibintu isi yose itari yiteguye, ni ibintu abantu bari kuri isi batari biteguye habe na gatoya, ariko Tshisekedi ahora atungurana nk'uko Perezida Paul Kagame yavuze, ndetse akavuga ko nibahura bakaganira ku maso azamubwira ati ntabwo nifuza ko wakabaye warabaye perezida w'igihugu cyiza nka kiriya. Ndabashimiye cyane rero bakunzi ba Pilot News TV, mukomeze mubane nanjye.